हेलो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस हाउ आर यू आशा कर भल थी समस्ते सेमती भल था आज टी उठा लेट है जेहेतु आज संडे थिला तो भाविली टिके लेट उठले भी किसी असुविधा नहीं आबे भावुची मार्केट जी कौन टे देखिए आइस फैंस आनिया कौन कौन भाई मैंने आज माछ फाच नहीं आस भावुची बहुत दिन है माछ खियाई से दिन हैरान हेली माछपाई जाइली पाइलिनी भल माछ आज नहीं आसवी माछ ओके तो मुझे आपको देखेबी माछ मार्केट पूरा डिटेल्स आप देखिए मानसी कौन कर देखिए मानसी कौन कर अरे तो मैं जूस बनाउथिला अपरिष्कार सब क्लीन कर कौन अपरिष्कार केतटा बासन अछि अपरिष्कार ट्रेल ड्यूटी बासन केते दिन क्लीन करछ अरे सेटे निजे करी देखा तो निजे 5 वर्ष मु माने रोसई खाई बासन ना कोन आसी को मामू ना माउसी आसी रोसई बासन माजी दोसले चौसला निजे करथला एबे नहीं गोटे करिया पे भी इच्छा करनो 5 वर्ष ला कलिने एबे टी मो स्त्री आसिलानी तो स्त्री सब कुछ करियो ना को कहउछदी भाई माने स्त्री की बासन मजा पे मते कहउछ देखो देखो ये भाया कत कहउछ देखो ठीक अच्छे माछ जा बहुत टाइम होगा टाइम लॉस करिया कथा नुह जेहेतु आज संडे अच्छी पूरा टाइम टाक आम आज पूरा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करिया पड़ो ठीक अच्छे नहीं कौन कौन बोले आस मैंगो मिल्क शेक कर दे पी दो तापरे परोटा खाई दो पालंग परोटा कर दउछे नहीं नहीं परोटा परोटा कर मैं एकाथरे माछ भजा खाइबी होला माछ टी अधिका नहीं आसू माछरे हमर कार्बोहाइड्रेट अछि बुझ पारले कि नहीं हला कि आउ किछ नहीं परिया कौन अछि देखला टी परिया फुल अछि देखा आ किछ आनिबन धनिया पत्र भेंडी कलरा बैगन काकुड़ी झुड़ा अछि गाजर सब अछि बुढ़िया तो खाली आलू और माछ खाली आलू छला ओके ए कदल ना खाली हम ना 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 मु कबे खाइबे तुम खाओ ठंडा ना ना मु खाइबे अरे ये चाबीटा रखली कोडे गला कोडी चाबीटा रहिला कोडी चाबीटा रहिला तुमने गोटे पिला बुझिलो निजे जिनसे निजे साइज कर रखियो ने पछरे खोजिले मोर साइज रखियो Won't you take me home? Give me with you right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. ये देखी पारे रेड कलर बिल्डिंगटा ये मटन मिले माछ भी मिले आउ भल रेट मिले माछ मांस दीटा भल लगे माने एमती नुह कि बहुत दिन जिनस देवे फ्रेश जिनस दिखती तो कौन करिया मांस तो मानस खाइबनी देखिया देखिया नेक्स्ट शॉप देखिया ये देखु माछ मार्केट आसी आम पहुँची जाइछु किंतु भल माछ ना मत लगुनि भल माछ बोली माने सब समुद्र माछ तो माछ तो मु माने विशेषकर चिन्ह नहीं देखो बहुत दुकान भी आज बंद अच्छी मॉल माने सब छोट छोट दुकान थाए ये विभिन्न प्रकार माछ रखती रोही भाकुर शेउल भी अच्छी तो आज कहीं नहीं जो रोही माछ ठीक अच्छे कौन करवा भावुँ देखा
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବନି, ସିଏ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ, ତାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଏଠୁ ଏମାନେ ଛଡ଼େଇବେନି। ଦେଖିବା, ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ମଟନ୍ ନେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ମାଛ ନେଇଗଲି। ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଛ ଦୋକାନଟେ ବି ଥିଲା, ଦେଖିଲି ମାଛ ବି ଭଲ ଥିଲା, ନେଇଗଲି। ଆଉ ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଟ୍ କରିପାରୁନି, କାରଣ ରଙ୍ଗଲି କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି। ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଇ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା, ଘରକୁ ଯିବା। ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି, ରୁହ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଟି ରୋଡ଼ ଚାଲିଛି ଆମର, ଯାଉଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆମ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନସୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ତୁମ ଆଇଡ଼ିଆରେ କର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଥର ବି ବନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା ମାଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 2 ପିସ୍ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ତାକୁ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଲା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି। ଦେଖାଯାଉ ମାନସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁଟା ନେବା ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ର। ତ ଲୁଣଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମାନସୀ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ବାପ କି ଲାଜ। କ'ଣ କହୁଛ? ଶୁଭୁନି। କ'ଣ କହୁଛ? ଶୁଭୁନି ବା, ଆଡ଼କୁ ନେଇକି କହ। ଏଇ ନା ଏଇଠି ନେଇକି ମାଛ ତରକାରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ସିଗ୍ମା ରୁଲ୍ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଆଣିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଏମିତି ଆଳୁଟାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେବ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ନେଇକି ଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଆଇଦେଲ ମୋତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ନେଉନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଉନି, ହେଲା। ତମେ ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ଭିଡ଼ିଓଟା ନେବା କି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ରହିଲା, ରୋ କାକୁଡ଼ି ତମର ଗୋଟେ, ମୋର ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ରହିଲା, ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ। ମାଛ ଦେଖୁଛ ନା, ବଗ ବି ଏମିତି ଖାଇବନି ମାଛ। ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର କେତେ କମ୍ ଅଛି। ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନ, ଖାଲି ମଝିରେ ଖାଲି ଚୋପା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆମ ଚୋପା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି କଣ୍ଟା ଉପରେ। ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିନି। ମୁଁ ଖାଉଛି ନା, ତମେ ଖାଉଛ? ଶନିବାର ରବିବାର ପଳେଇଲେ କୋଉଠି ଭୁଲେଇକି ନବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଠି ବସି ଖା। ଅଲଗା ଆଣିକି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁ? ଗୋଟେ ଶନିବାର ରବିବାର ତମର ଛୁଟି ନା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଲ? କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ତମେ? ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆସିକି ପାରଦ ଶୋଇଲାଣି 45। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖରା ହେଉଛି ବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ ଥିଲେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ତାକୁ।
ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ନେବା ପଛରେ ବସେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଯିବ ଗାଡ଼ି ବାଗିବାକୁ, ଦୋକାନକୁ ଯିବ କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର କିଛି ଜିନିଷ। ଯୋଉରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଗୁଡ଼ା କିଣିବା ନା, ଯୋଉରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ବୁଲିବା। ହଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଜି କେତେ ଖାଇଲ ଆଜି ତମେ କହିଲନି ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ରେଗୁଲାର ତମେ ଯେତେ ଖାଅ ଆଜି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଖାଇଛ? ତାଠାରୁ ମୁଁ କମ୍ ଖାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ଏ ଧର୍ମ ଦେଖୁଥାଅ ତୁମେ, ଧର୍ମ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ।